TV. İsenler misiniz, sağlar mısınız? Efirde siz yaratkan jırlauı kitap şunun başlap jiberemiz. Hem anın alıp barışçısı Min Rifat Zaripov, hem bizden oyuncularımız, hem indi alıştırgısız DJ Tika DJ Ayon. DJ Ayon in the mix. Өзіміз білен tanıştırdık, aydagiz indi hazır qatnaşuşular, oyuncularımız bilen de tanışıp uzayıq әлі. Bizning birinchi o'yinchimiz Galina Gusamova. Galina Gusamova, Mamadısh rayoni Urtasun ovuli qizi. Yorshalli Davlat pedagogika universitetining filologiya fakultetida o'qiy. Kiyevda tugul, Galina bo'sh vaqtlarida jurlarga, shi'rlar yozarga ham pishiriga yarata. Xiyoli tillar bilu, illar gizu, qiz biyiklikdan, yillanlardan ham bol qirti shog'idan qo'rqa. Turmush devizi bugungi ishni ertagaga qoldirma. Galina, sen şiirler yazam degensin, nindi temalarga yazasın, qachon yoza başladın, hem birer özünün yazgan şiirini bizge okup da git әлі. Benim şiirlerim kübrek Tuğan Avul temasına hem tabiat temasına bağışlangan. Tuğan Avulum degen şiir bir kuplet okup gitem. Tuğan Avulum urtasınım, son su boylarında. Yıraklarga gitsem eğer, sağınıp kaytam şunda. Mine biz şundan da her birimizge de özünün avulu yakın, kadirli, sağınıp yaşarga nasip olsun, qaytip yaşarga nasip olsun avullarımızga. İkinci oyunçumuz İlnar Gimranov. Ilnar Gimranov Almat shahridan uylangan, turmush yurtdoshi Oliya bilan Oynur ismli bahodir o'stiralar. Bola chaqda tish tabibi bo'lirga xiyollangan yigit hozir turli choralar olib boruvchi bo'lib ishlaydi. Illarning yaxshi sifati to'g'ri so'zlilik, anasharlari yo'q. Turmush devizi qolgan ishga qor yova. İlnar, sen bolashaqdan tish tabibi bo'lirga xiyollandim degensin. Tish tabibi bo'lirga qo'rqmaydiringmi? O'zing tish tabiblaridan qo'rqmaydiringmi? Yok, korkkanга göre bulasım kelgeni indi benim. Çünkü bizim avulda okulsuz avullar iyi bitişni. Mana şul tish vrachi bulup, şul stomatolog mena tish aldırga kelseni dep xiyallanıp vereydim. Vat sen anın tishini alıp ko'rsatdirding, ha? Ay. Молодец, yarar. Oңışlar tileymiz. Hem indi bizning üçüncü oyunchimiz Shakirjanov Vildan. Vildan Shokirjanov, Orcha rayoni Yuqori Pusholom ovuli yigiti. Qozon davlat agrar universitetini tamomlagan. Uylangan, fevral oyindagina qizi tug'an. Bolashaqdan o'q jurmonga qarshi yigit tonilgan jirshi bo'lirga xiyollana. Vildanning yaxshi sifatlari yordamchilik, maqsadchanlik bo'lsa, nosharlari ortiq talabchan bo'lganda ko'ra. Turmush devizi har vaqt olg'a, yangi urlar yo'llarga. Vildan, yani fevral ayındağına eti buldum, kızım tutu degensin. Kimge şağın? Gadetteki şasırav indi. Әйе бигдiriz. Көптен түгел 6 февраль benim dünyada en yakты mezgillerimden birisi kızım dünyaya keldi. Yani birinci bala. Birinci bala. İsmin Emine dep koştuk. Oy motor isim. Şovu bilen нәрсе әйтем инде. Кай бер җирләр белән тормыш иптәшне, кай җирләр белән үземә шагын инде. Eli bu bir ay dağına, eli üzgarı bete enisine de tisine de en mühimi sağ selamet isenimin bala bilsin. Amin birsin Xuday. Şolay bolsa. Biz rahmet, bu şemiz 4-nji oyunchimizga Fazullina Güzel. Güzel Fazullina Sarman rayonundan Shalli pedagogika universitetining 3 kursunda bilim ala. Güzelning 2 inisi var. Hem boş vaqtlarin ul alar bilan uzdira. Kichkinadan jurlarga yaratuvchi qiz ko'pgina konkurslar laureati. Hem bugun da ul jingariga deb kelgan. Qizning qo'rquvlarining birisi uli urmakushlar, noshar sifatlari yo'q deb o'ylovchi Güzel o'zin bek yordamchil deb sanaydi. Turmush devizi boshlagan ishni boshqarib chiqarga. Güzel. Turmuşda indi gel meşakkatlar bilen tugul boş vakitlarda bulgalı kişi özünün boş vakitini türlüçe uzdıra, mene sen nişik uzdırasın. Мен көбісінше Сорман сәнгать мектебінде түрлі жырлар әзірлеп, түрлі конкурстарға қатнашып өте вақытым.
Жырмың белән бәйле узып китә инде бу вакытлар. Әлбәттә шулай. Бик әйбәт, бик яхшы иттереп уздырасыз икән. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Уенчыларыбызга таныштык. Әйдәгез инде. Уенны да башлыйк әле. Birinci tur dostlar, birinci turda biz ekran bilan oynaymiz. Men ekranга art bilan turam, men ekranni ko'rmayman, bari tek siz gina ko'rasiz. Ekranda turli shaxslar, turli artistlar paydo bo'ladi. Siz ularni tanisangiz, o'rindan qishqirmishi qo'lni motor ettirib ko'tarasizda, menga nechakda bo'lsa anlatırga kerak bo'ladi. Dürüst ettirib anlatib, men ism familiyasini aytaman. Ekan bu shaxsning, demak sizga 10 ball üstələ degan so'z. Anlaşıldı? Tish tabibindagisi men. Qaraymiz birinchi shaxsi bizga, ko'z solamiz. Eng birinchi qo'lbilan sendan bo'ldi. Bu bizning Төбән Кама Мунча ташы театрының алып баручысы, әйтегенде үстерәүчесе. Мунча ташы. Гамил абыймы? Гамил Асхадулла? Гамил абый, ага, унба. Әйдәп баручы артистларның берсе җитәкчеләре шунында Татарстан халык артисты. Күчәбез Шираттагы шәхескә. Илан. Бұл бұзда шуырға ярата, бұзда бейі дейсәң дә болам. Бұл ничәдір тапқыр олимпиада чемпионы болған кіші. Алтын һәм серебро аңарда көп инде. Алтын шәшле дейсәң дә була. Аңладым. Плюшин кем әле? Евгений да түгел инде. Шул инде Плюшин кинде. Әйе, шулмы? Әйе, Евгений. 10 балл сенеке. Көшәбез Шираттагысына. Көрәм. Бу безнең блондинка татар эстрадасының блондинкасы, аның 2 кызы бар. Ире Болат Байрамов. Ләйсән Гимаева. Әлбәттә. 10 балл әлбәттә. Шираттагы шәхескә дә күз салып узабыз. Илдан беренче. Бу безнең якшәмбе көннәрдә без моны кичкенә вакытта көтеп ала торган идек. Диснейның мультик дип әйтик, мультфильмның персонажы. Бигдерес. 10 балл, дөрес. Һәм соңгы Шираттагы сынада күз салып узабыз да. Ничек дип аңлатырга? Татар шешесі. Ага. Аның исеме шешекләргә бәйләнгән. Прям әйтеп торам. Лилия Ландыш. Менә шешекләргә. Шәшкә. Шешке. Шәшәкләргә бәйләнгән шәшкә. Шешке. Молодец, дөрес, 10 баллны алып та куйдык. Инде шуның белән без беренче турларыбызны йөреп чыктык. Хәзер икенче турга кирип чыгабыз. Икенче тур дуслар, инде бу музыкальный рак тур булыр. Сезне Жырмың өлкәсендә диджей Айон белән бергә сынап карарбыз. Һәрберегезгә дә 3 көй яңгыратырбыз. Сезгә бары тик тыңлыйсы һәм җырчының исемен һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк була. Менә синнән башлап җибәрәбез. Тыңлыйбыз беренче җырны. Бу Гүзәл Уразованың Озак яшән көй шатлык белән дигән җыры. Афарин, дөрес. Җырлап та узыйк әле. Ишек алдың сине яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үлән. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәр көй шатлык белән. Рәхмәт, бик зур рәхмәт шунда. Озак яшәгез әнкәйләр дә, әткәйләр дә. Икенче җырны тыңлыйбыз. Бу Азали Зиннәтнең Гармончы обуема дигән җыры иде. Бик дөрес, бик дөрес. Шулай ук бергәләп җырлап узыйк. Уйна әле сүздәреп, яшьлекне күздәреп, уйна абый, уйна киен барсының да күздәреп, уйна әле сүздәреп, яшьлекне күздәреп.
Рәхмәтләр, молодцылар. Üçüncüsünde тыңлыйбыз да дөрес җавап бирәбез. Татар халык җыры Әпипе. Афәрин! Татар халык җыры Әпипе. Кеттек. Bas kızım Əpipə, sin basmasam min basam. Bas kızım Əpipə, sin basmasam min basam. Senin baskan izlerine min de getirip basam. Senin baskan izlerine min de getirip basam. Менә бит, ничек тиз генә кыскалыкта осталык диләрмәле, дөрестен генә тиз генә җырлап, тыңлап, дөрес җавапларны алып, 30 балл туплап та куйдым. Бик зур рәхмәт әйтеп, күчәбез. Теш врачы янына күчәбез. Ничек хәлләр? Былай ярыйсы? Ярыйсы гынамы? Әйдә тикшереп карыйбыз инде, тыңлыйбыз, башлыйбыз җырларны. Жырын точно әйтәм, миләшләрем. Дөрес. Кем җырлаганын күп кешеләр җырлады инде аны. Әйе. Зәйнәп апа да җырлады бугай. Бәлки. Менә бездә хәзер кем башкарачак икән әйтсәң, тулы 10 балл куябыз. Бездән? Менә Хәзерме? Белмим. Менә. Белмәгәннәргә шундыйрак сигнал куя инде. Ну җырын дөрес әйттең, миләшләрем дип. Җырлыйк әле бергәләп. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki sağışlardan tügele göz yaşlarım. Алсу Хисамиева миләшләрем дигән җыр белән иде бу. Хәзер беләсең әйе. Ну, мин сиңа 5 балл булса да куям инде, җырны дөрес әйттең бит. Ачыламыйсыңмы? Юк, нишләвен. Ярар, 5 балл бик әйбәт. Күчәбез чираттагысына. Бу минем якташым Мөнир Әхмәев җырлый. Венера Ганиева белән Әйе. Ак каен. Афәрин, дөрес. Бергә җырлыйбыз. Молодцы, рәхмәт. Менә бит җырларны да беләбез, җырлыйбыз да, балларны да алабыз, тыңлыйбыз 3нче җырны. Зәйнәп апамы? Дөрес, Зәйнәп апа җырлый. Аха бит менә бит җырсын дөрес әйтте. Шымыртлар түгел инде. Шамыртлар түгел, ну, син шулар тирәсендә йөрисең үзе. Белмим. Зәйнәп Фәрхетдинова Зәңгәр кыңгыраулар дигән җыры белән җырлыйбыз бергәләп. Bütün hıyallarım şınığa aşa. Zenger mıgıravlar şınlasa. Ну, менә Зәйнәп апа дип әйткәнең өчен 5 балл куймыйча булмый инде. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, рәхмәтеңә рәхмәт. Без вәгъдә иткән баллар да, сынаулар да рекламадан соң дигән идек. Инде дәвам итәбез җырлау китап Илдан дус, ничек хәлләр? Аллаһка шөкер. Әйбәт, шулай дип әйткән кешеләрне җанатам. Аллага шөкер дип торгач бик әйбәт инде. Тыңлыйк әле беренче җырны. Айдар Абигалимов җырлый. Менә җырның исемен бераз гына онытып җибәрдем. Най нар нар ни нар нар най нар. Яшәргә икән яшәргә. Әлбәттә. Яшәргә икән яшәргә. Җырлыйбыз. Yanlarga ike yanlarga. Yanlarga yasaklaşa. İnanlarga
сәткәшә. Иң соңгы газапкаша. Айдар Галимов болды шыннан да. Тыңлайбыз икенче жырны. Ризат һәм Зинара Рамазановлар бер пәпи төп үпкәннән. Бергәләп башкарыйк әле. Танымдыйбыз исемнәрне, онытыпбыз күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпи төп үпкәннән. Шыннан да иртәләрен шулай башланамы синең белән? Аллаһ шөкер, я. Шулай башланып, аслансын, зур рәхмәт, әйбәт. Өченче җырга да күз салып узыйк әле. Филис Абыкахиров, кайда син? Молодец! Җырлыйбыз. Кайда син, тавыш бир, кайда җанымны. Үзмә ярым югандам. Эзлим табалмыйм, эзлим табалмыйм. Рәхмәт, бик зур рәхмәт, Илдан дус. Күзәл. Кәйфләр ничек? Шәп. Борчылмыйсың? Юк. Алай булса әйбәт, борчылмасаң әйбәт. Димәк, дөрес җаваплар бирәчәксең хәзер. Тыңлыйбыз беренче җырны. Гел әйтә алмыйм. В общем да ишеткәнем юк бу җырны. Урыс әйтмешли, не может быть. Шулай. Бу җырга инде моның тарихында бер 25 еллап, 20 еллап бардыр. Рәхмәт. Габделфәт Сафин ак күлмәгем дигән җыр иде бу. Тыңлыйбыз. Әрнеп үзелсә дә үзәк, тыңлыйбыз икенче җырны тизрәк. Килә күрәсем. Әйе, дөрес юлда барасың бит инде. Әйе. Күрәсем килә күрәсем. Җыры дөрес бит инде, дөрес әйтәсең, әйе. Салават абый. Дөрес, Салават абый, бик күрәсем килә. Бергә җырлыйбыз. Бик сагындым йөрәкемне иштем икән. Күрәсем килә күрәсем. Менә бит шулай итеп 10 балны алып куйдык. Ха, тыңлыйбыз өченче җырны. Якын дустым Дилә Ниматуллина. Юк. Якын түгел, Шын. Шын дустым, әйе. Кем башкара? Альбина Аппанаева. Шын дустым дигән җыры белән җырлыйбыз. Иң якын дустымны, рәхмәт сиңа, рәхмәт. Шын
dostum yaxşımı, yamanmı? Barında anlıysan yarı yeli var sen şın dostum. Ну мен сеңа güzel indi şın dostum deb jırında tulu ittirip jırlap bergening için 5 bal koyam albatta. Рахмет. Tamam. Mana bit dostlar, ikinci turda motor ittirip birgalashib, bilganlarni bilib, bilmaganlari ezgina qolib turdi endi. Nishlatasin, o'yin bo'lgan shulay bo'la, turlicha 3-turga ko'chamiz. 3-tur do'stlar, biz yanadan ekranga aylanib qaytashaqmiz. Ekranda turli boshvatqichlar, rasmlar paydo bo'lacak. Sizga bari tek shol ekrandagi rasmlarni qarab, ular narsa aytirga tiladi ekan. Nindi yashirin so'z yota ekan shol rasmlar ostida, shuni javobini aytira kerak. Uylar uchun 30 sekund qana vaqt. Tez arada qo'llarni ko'tarabizda, javoblarni aytamizda 10 balni olamiz. Sizga ko'rinsin uchun men ezgina shaqana shit kerak etib basam. Birinchi so'rov. Hozir ekranda 3 surat borliqqa kelishak. Sizga ularning o'rtaq yog'ini toparga kerak. Izlaymiz. Bo'lak. Birinchi qo'l. Pодарок bo'lak. Shular narsa bo'la? Яңа ел. Yo'q. Kutmagan. Sürpriz. Sürpriz. İkinci birimde naq şulay yo'q suratlarning o'rtaq yog'ini toparga kerak. Qaraymiz. Birinchi qo'l. Bu bizning Brilliantовая рука kinosi. Dres Brilliantовая рука filminden. Üçüncü birim ekranda klipten kadr yashirilgan. Sizga jırşının isim ham jırning ismini aytirga kerak. Qaraymiz. Ko'ram. Diliya Ahmadshina. Aye. Diliya Ahmadshinaning hozir shunisi tugul. Suyar edim. Siyer idim mi? Suyarman. Suyarmanmi, suyar Suyarman. edimmi? No men sizga bu 10 balni beşer etib bo'lib beramiz. Chunki ikkingiz birga javob berdingiz, mi? Hem 4-chi so'rov kelasi birimda 3 suratning o'rtaq yoqlarini topu so'rala. Izlaymiz. Eldan birinchi qo'l. Ziraya ko'tardim deb o'tiraman hali. Yıldız. Dürüs yıldız. Yıldız. Hem 5-chi so'nggi so'rov shulay yo'q suratlarning o'rtaq yoqlarini izlaymiz. Ketdik do'stlar. Jingu. Olding'iliq. Jingu yovlov. Ayye dürüs cevap. Kolunu da birinci ko'tardi, javobini da birinchi aytdi. Jingu. Endi shulay aytib biz 3-chi turda Jingu bilan yurib chiqdik. Ham endi 4-chi siz yaratgan turga ko'chamiz. Endi bu 4-chi turda shundan da siz bizni ham tomoshachilarni shoqqattirday o'zingizning eng motor jillarınız bilan bizni qutlarga, bo'laklarga kelgansiz. Eng birinchi sizdan boshlab jibariga rahim. Basudagı palasanı Niktir orman demiler Senin şımırtay gözlerinden yokusu vermeyler Ya buzlu suğa salasın Ya utta yandırasın Ya köke alıp aşasın Ya taşlap kaldırasın Bizning inişlik yarına
Neferin bik zor rahmetliler mine bit. Korlu ağaçlardan da haber yok. Sandık ağaçlardan da haber yok. Ama de lakin Jırlavuki'nin karaoke aparatlarından ballar bilen selamları var. Orik nişe bal koyur miken. Ah! 68 al. Karlı ağaçlarga selamlar çiverim. İnler mi? Eyden. Bugün köngülüm şadlıktan taşıy May şeşke atkan olum ağaçlarday Dostlar jıyılgan mineme yakınar Sandık ağaçlarday Karlı ağaçlarday Dostlar jıyılgan mineme yakınar Sandık ağaçlarday Karlı ağaçlarday Gönüllerde yaz Bizler tuşağısız Nişik yeşerge Ayrımı dostlarsız Jırlap duyalımay Silep duyalımay Seğer tuktağan Vakıtı yalımay Jırlap duyalımay Silep duyalımay Seğer tuktağan Vakıtı yalımay Altanlar atar Oynayacağın Turgay şiirle Zenger kuklerde Bizi dostlar bilen Yeşilge kaytıp Yeşiller atkan Derdi ütkenige Bizi dostlar bilen Yeşilge kaytıp Yeşiller atkan Derdi ütkenige Dostlar jıyılgan minemi yakınar Sandık ağaçlarday Karlı ağaçlarday Dostlar jıyılgan minemi yakınar Sandık ağaçlarday Karlı ağaçlarday Sandık ağaçlarday Karlı ağaçlarday Malades! Bravo! Rahmet! Mine bit. Dostlar jıyılgan jirde degan jır bilen bizning ko'ngillarimizni ko'tarib olganing uchun bek zo'r rahmat senga. Hem karaoke aparatı senin ko'ngillarini ko'tarir mikan? Jetmiş bir. Eyvah, jetmiş bir bak. Jırlavuki tapşırığını devam etemiz. Demek Jırlavuki iken, ismi de Jırlavuki. Kilgeç de jırlarga kerak bildan. Şulay bit. Jırlarga dep kelgeç. Rahim eteli, çık hali. Şeşe getirilir Başkalarına küzde salmayım seni Görgenden belirli Halım ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri 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 Sağındıra başladı Halım ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri 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 Sağındıra başladı
dostları bir gelip halım ağaçları sayri sandık ağaçları sayri 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 sağındıra başları halım ağaçları sayri sandık ağaçları sayri 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 sağındıra başları Alıma bulsa şunday bulsun birisini bişke böllerlik Dostlar bulsa şunday bulsun senin eşin böllerlik Falım ağaçları sayri sandık ağaçları sayri 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 sağındıra başları Falım ağaçları sayri sandık ağaçları sayri 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 sağındıra başları Hop! Dostlarım, dost işlerimiz Sizi dostlardan ayırılsam yalnız başımın işlerimin Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başları Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başları Dostlarım sizning bilen şad menim köngüllerim Dağda şulay şadlığı bilen ötseydi ömürler Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başları Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başları Sayri 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 sağındıra başları Rahmat. O'zingga rahmat. Bek zo'r rahmat. Afarin, malades, malades. Olmağaçlarını da, sandıqaçlarını barsında sayrattın. Bek zo'r rahmat sana. Şundan da. Tağın uçuruşlar nasip olsun, tağın kuruşlar olsun, şırlaşıp oturağın nasip olsun. İnqalavni. Qari. 72. Siz biringizden birigiz arttırıp barasız bit. Kızıp gittiniz, әлі siz her biringizde. 72. Güzel. Buruşulup oturasın mı? Yok mu? Yok. Aydalaysa buruşulmasan uverini gana şıkta rahatlandırıp şok kattırali bizdir. İndi jir hazırlap geldim. Horlum ilir. Ay motor jir. Rahimit. Taşım ile şok aşını da yıldız karlar yava Kazıl şokla güneşlerge Işşalar
Bit yazmış kayam Üzülmegen delgeçlerge Karlı bileş Kıyılmagan delgeçlere Gitmi kalan kışıklarga Mileşini leşeli Karlı bileş Kıyılmagan delgeçlere Gitmi kalan kışıklarga Mileşini leşeli Eşherlerinde Salgın saçları geçiresin Senin gibi gözümde min Sağışımın şiddeli Karlı bileş Gözü aşı özü tatlı Kalmadı mı suyuda Bir güneşiymiş yaklı Karlı bileş Gözü aşı özü tatlı Kalmadı mı suyuda Bir güneşiymiş yaklı Kalmadı mı suyuda Bir güneşiymiş yaklı Bir güneşiymiş yaklı Aferin. Bek zor rahmet. Allah'ın rahmetleri bulsun özüne. Şunday matur jırlar alıp gelip bizning tomoshachilarimizni bizni suyundirganing uchun, shotlantirganingiz uchun barig'izga da bek zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Hem karaoke aparatining bahasini de ko'z solib o'zig'adi. Mana be. Tag'in bir jiydilikgina jetmay, jiydi yetmas jiydi bo'lgan bo'lar, ha? İki jiydilik, haybat bet. Dostlarım, matırlarım, indi mana 4-nji turdan so'ng bizning 5-nji tur sovg'ular жатырган gina tur. No anginchi biz hali necha bal jiyib, nechanchi o'rin yovlaganimizni aytir vaqtlar jetdi. Şolay etib dostlar 4-nji o'rindan boshlab jibarik hali. 112 bal to'plab 4-nji o'rinni yovladi bizning Şiver kızlarımızın birisi, güzel zatlarımızın birisi, güzel 112 bal. Mana bit, jırgına tugul şol dostlar, indi oyunda da dürüst tugel dolu cevaplar bergen bolsak, elbette birinci o'ringa da chiqqan bo'lar, güzeleymi? Hem indi 3-nji o'rinni 116 bal bilan bizning to'pladı. İlnar dost, İlnar rahim. 2-nji o'rin 123 bal bilan Gülina rahim. Hem 132 bal birinci o'rin. Hali yong'og'ina ati bo'lgan jigit Vildan do'st, sen birinchi o'rinda. Barig'izni qutlaymiz, barig'izni tabriklaymiz, barig'izga da bek zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. 4-nji, 3-nji, 2-nji o'rin olgan o'yinchilarimizni da bo'sh etib uzatmaymiz. Albatta sizga Yıldız Muhammadjonov ismidagi maxsus sertifikatlar bilan tabriklab o'zamiz. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой. Улица Ахунова, дом 20. Birinchi o'rin olgan Vildan do'st, sen ana shunday maxsus Tatmostova kanalidan sertifikat bilan bo'laklaymiz. Bundan qabul etib ol. Alolana tugul, bir-ikki kalima so'zda aytib o'za olasan. Bek zo'r rahmat. Shu topshiriqda qatnashuvman, men bek shodman. Birinchidan sizga rahmat aytasim kelar, Rifat. Bek zo'r rahmat. Shunday topshiruv olib borasiz. Bek shodman. Butun oilama, turmush iпташim, qizima, shulay o'q ota-onalarim, opalarim, barchasiga salom. Meni ko'rib turalar ekan, barchasiga salom. Shundan da yolqinli qaynar salomlar jibaramiz Jırlavoke topshiruvidan. Agar siz de bizning bilan shu sahnada kelib o'zingizni sinab
Karışsağız kileyken, rahimetigiz. Bunun birinde ağırlığı da yok. Onun için ibarı bizning elektron adres havuzigizning fotolarınızı, videolarınızı, jırlarınızı gına yollara kerak. Biz sizni qarşı alıp kütüp turabız. Hatta bulaklar da berip jiberabız ali. Uchrashganga qadar. Uramlarda yalgışkına seni gördüm. Bir görüde yüreğime şunduk girdin. Hisler dolgan köngülüme seni bitkirek. Toya almayım sen dip dibe hazır yürek. Yalqınında mehabbetin yanım dirilep. Yarattırdın kaşık ettin minin işlep. Yollarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayırek. Yalqınında mehabbetin yanım dirilep. Yarattırdın kaşık ettin minin işlep. Yollarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayırek. Işıraşkanda gözlerime baramışsın. Ella indi süyüğünü anlamışsın. Yüreğim hazır, yüreğim canım seni izlep. Mehabbetten canlarıma davat gerek. Yalqınında mehabbetin yanım dirilep. Yarattırdın kaşık ettin minin işlep. Yollarımı da yerim seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayırek. Tik bir gine kuş sal minga. Ümitler bir tartılla bir canım singa. Seyirlerinin alıp minsin kokularına. Şakır mini yüreğinin türlerine. Yalqınında mehabbetin yanım dirilep. Yarattırdın kaşık ettin minin işlep. Yollarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayırek. Yalqınında mehabbetin yanım dirilep. Yarattırdın kaşık ettin minin işlep. Yollarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayırek.